Yang kila mudam minul khamri. Lera urang hana tamang surga. Yang pertama dayus. Kalau berkata mereka itu dah ya. Mereka itu sahabat kengdeo. Kalau berkata mereka itu ya Rasulullah, amma mudam minul khamri faqad arifnahu. Hamad dayus. Ya Rasulullah, orang yang berkekalan jepara, kak kamu mengerti, kak kamu turi, kak kamu mukul. Hamad dayus. Sawa dayus. Ad-dayus. Dayus bahasa Aceh, urung-urung yang na tanggung jawab. Ya, lam sabah rumah. Yang kebiarkan urung-urung yang menjadi tanggung jawabkannya bubut maksiat kepada Allah. Sirau kepada keluarga ayah. Gebiarkan rumah kalian. Gebiarkan anak kalian. Ibu masih nyodayus. Ya. Cuma ini kelan. Yang dalam riwayat yang lain, salah satu la yadkhuluna al-jannah walau shalla walau zakka walau hajja. Lero urang nak tamang surga walaupun itu bayang, walaupun itu ijab wajib, walaupun itu puasa, walaupun itu zakat. Yang pertama dayus. Kepala keluarga yang biarkan urang yang menjadi tanggung jawab dengan kubu masjid. Siroya. Gebiarkan anu tu ya ina sok baca ketat. Ya. Sok baca ketat. Hayat tu rumah bago. Belau baca kan menanti rumah tu. Gebiarkan di kubu masjid. Nyo hana temu surga. Sampai-sampai hana temu yang kaya tu. Bak sampai-sampai. Ilmu no sang ada mutiati, mutiu hana tamang hana mutiu ada mutiat tamang lang lekap yo di sini. Nyopo sampai-sampai lang lekap hana lilang surga. Yang pertama dayus. Ingat, orang kawin ingat. Atau le, orang pikir hai tunggu itu dah. Yang tahu, abu tunggu. Ada ibu, umi, kangen tilap ingklap, ngeluh ali tumpit dengan alah. Ringkau kau ustaz, hai kamu iban Aceh le, rumah ustaz lagi, ustaz. Yang kedua, rujlatul nisa. Ini cibarita, yang rujlah, yang sangat. Sauru juga nisa urang inang yang peagam-agam ro. Ya. Siapa itu rujulatun nisa? Orang perempuan yang mengagam-agamkan diri. Tolong Indonesia. Yang melaki-lakikan diri. Ya, makanya nulis. Elong kadu elong matah naga pas di Indonesia. Yang kapas kawak duit kampung tu PDP. Orang inang yang agama. Bukan. Cuma orang agama yang pinai nang do. Yang miona agam bulu. Anak mu bulu pi agam basah. Anak kabulu, anak jum, agam jum. Mana umi kalau umi medung ikamu agam anak jaru muyona 02 nyan baik kabar rumah sakit Banda Aceh berjalan kakak kata nak dua boh rumah sakit Banda Aceh yang ada ke nyan ke Nalabidin nyan sakit ulai sakit jantung ginjal yang ke Nalabidin nah yang kaboh tu ulikun nyan kerja rumah sakit nyan bayar barco berganda.
Nya macam kinan na yang lagu aku tak mau jikalau yang lagunya mulanya menteri yang lagu dia dah baru pakainya katalu yang jejak menteri yang perang kayak timbak dulu merayap. Jadi minta jaga nanti hotel. Nyan mana? Tekudi kita yang sakit, boleh itu. Itu ibu kah lo kena? Lu kudu biar jurok tak? Ya kudu orang siapa bunga? Yo bunga mendung mereka. Ini bunga sih, tapi berbunga bunga mendung. Yo kan bunga mendung. Tapi bunga lagi yang kang di waracan. Padahal ini minhum sih. Mana nunggunya kan benaro ini agam jarang yang dapat inang roh oke nah udah agam yang sorok ijarah yang keroh Alian boka. Kita yang agam lah yang pakai kacamata dada BH. Sang hantar tuju. Hah? Hantar tuju. Sang yang tuju. Memang itu cita katanya yang tapi minta pakai hantar tuju. Itu yang butuh katanya, tapi hanya dia pakai. Hanya dia. Hanya dia pakai. Hanya dia. Tapi yang nak kena ini no. Dia awal ini no. No. Saya kaya tahu lu dia ulah gam. Itu nak bengang di sini. Hah? Dulu ragam yang lain dipikir mana? Nado murung hamil. Kali mong beluan hamil mengkam. Iya mumpung kumoto baperut. Jadi dulu bayang. Baca kita ketan. Dulu jingkla bagi jam lah. Yang bukan baron. Calon umi. Nyampe roh neo alumni mudi. Hah? Beroh neo alumni mudi lagi ya. Mampu hukum uragam uri nang pakai pakaian uragam. Harus la'ana Rasulullah ar-rajula talbisu la'ana Rasulullah al-mar'ata talbisu lubsatar rajuli. La'ana li Rasulullah urinang pakai pakaian uragam. Nyam pakai jari lagi anak kira. Aliyah la'ana lam li Rasulullah lelaknat lam dari Rasulullah uragam yang pakai pakaian urinam. Anjir. Yang urin dia tak jaga haron. Sampai uragam kita pakai subang. Ya? Apa anak-anak pang lo yang kena? Kita pakai subang tu. Ani yang kita pakai klike baidong. Ya tak keburu tak tahu dong. Kena kabar hidung. Nyan be malai tu. Pakai kayu menung. Nyan kan pakaian kita yo. Nyan pakaian sang kilat.
Gepegah le orang tua yang hana patut bet dapu patut. Baga kintut bet dabuh gentang. Yang hana layak bet dapu layak. Baga gitu pak bet dabuh kan? Baca. Kan dah lau di le. Oh ladung teg su pakaian uragam. Ladung ulung bukri. Pai ubenyo. Ubenyo pa. May bayang sah kerja ubelen. Anak payah pegering bio jengklas tu je bola. Cuma ubenyo beteh. Kita lu alam. Tetu ke cabang su. Ota balik. Nya ulai oti kan? Si ulai uyu bagi oti bersih cabang su. Hai mana? Di urangnya ni fikir ke laga ha. Laga urinang panai baro kembang tayo. Hai pu laga kalau ke cica jumpara. Pu jantai dah kalau ke ite orang paya. Nyang lana di Rasulullah. Demantah pakaian. Kiban kriteria pakaian urinang. Lu payang yang jing tu lu rina. Yang lu tayang langsung bal marum maupun tayangan. Allah maafil lahu. Lu tayang wujud. Kiban pakaian uragam yang jing tu lu rina. Bukan. Lu yang jing tu lu rina, yang jing tu lu rina bakateh ubud. Ya raya juwat nyaman tak. Lagi lu cunya dia pakai jamu. Yang je pakaian rina lagi. Cuma daripada tengah jakrong bihan aku, lalu nyu mau jauh benda Aceh angin kutiga-tiga, ibu laju tu kahanam koi dia. Kau kena ulah kan, payah tujuh mendung tujuh. Cuma kamu kendang dua lagi kan? Menanci baca itu, anjir ketak-ketak, gak meri bentuk tubuh. Kebaik dia orang yang yo di samping di YouTube orang di YouTube bentuk tu, cukup bahaya. Sebab itu uragam kalau mendayan aku punya pola aja ya ada. Mungkin nak urang nak mau apa ni nomor. Ilhau ni juta belum je oh nak fikir. Tak belum. Ilhau ni tengah hujan malam Jumaat hujan mau brand mana. Tiga nak le tu musang, sang burung je le. Melewat tu urang solo tempat. Oh 1000 rina menan. Mata ni. Nyanda kalah heron miuna urung kutang tu dulu nyanda kalah kau urung kutang aku tinggal urung dulu ke baik burung luku tinggal itu ber kakaknya maju ugu ya tu tetapi waktu mau balok mau digalak maka urina hanjir pelumah bentuk orang memang mandung galak mana Padahal cukup hayu-hayu kebayar baca kurung lagi awak Malaysia kalau. Iban mata. Ini cap. Yang balu. Roh tak balik ni kita orang agam roh tak balik macam tu walaupun uli kau. Tapi kenang. Kenang. Ya. Rujlatul nisa. Orang agam yang pinai nengrong. Urinang yang pala agam tu. Sama je uragam yang pinai nengrong sama je. Dengan payang lo di bang. Payang lo hal masalah. Ada je hukum kurut mukrobo bidah. Kecuali yang giu kurut ote tahalul lain apa ya aku tu. Anak bomtai kadang kita yang bomtai hoda bah. Payang oh nak kira. Kajaga apa? Almarhum Komadiwi payang siu kita yang dari mana Komadiwi gahaya oh kamu fikir mana ni gadis. Tahu. Tidak almarhum, tidak mana pak pula. Mana? Nyo le mentang mau ni no. Nya ia yang berkan, lijik langati. Banyak blow apa air, ia nya lijik. Nya iron bu ia kuah bu ia hanampu. Ia mau mesti raya aje langati. Ada bangga-bangga cara.
Mana han bangai abe. Nanti bapak carong. Nanti bapak carong. Nah, nanti bapak carong. Lagi ane murid abu yang mendahului hana bangai mendum lu. Kehebatan aku ya. Ati nama abu ia boleh lagi mendum je kubur. Baduk tahun dengan lagi 16 tahun. 3 orang seorang, 3 orang abon sama nanga. Kita yang berada yang kita. Nah, berada yang kita. Tapi mi raja hego urusannya. Bang peh bamite solang lon. Muhammad Ali bin Samun kabele. Pang biar mite kabule hego. Ya, yang kehebatan. Itu ini lagi aja. Jadi kembali rujlatul nisa. Urung aku inam pagagam. Nyo kakak indo kalau lagi. Kakak indo kalau. Cuman kak mudah minum khamri. Urung yang berkekalan di barat. Nyo nasaboh sejarah. Nasaboh sejarah. Lang kitab Sirajul Talibin. Nah, nabur kan? Kan kamu buat tadi. Nah, Sirajul Talibin. Sirah ulama sufi. Nan ganyan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad bahasa bohoro nijah. Anak murid yang sakit nadaan. Bahasa Aceh itu nabu nada benapeng namo sakit nada. Terus Fudail bin Iyad itu lu baca Yasin. Ada itu aja kan kala luka bala yang menjauh urang sakit. Aja orang sakit. Nah, kan? Tabah tu dekat. Bokaya ben ba orang sakit. Ba orang sakit ni baju kan boleh yang rezeki urang jaga. Tengok bihala doa. Akai kita tengok Aceh. Muyung anu tengok sehat punya yublo tak marah. Tumpu kalau kaya berada dia juga. Nak kata buah lepeng, buah apel, buah pir, buahnya, dua basuh ni kan? Oh, tak sakit nanti tu. Nya, apa jauh buah apel nya? Buah apel tak buah ni. Lidah kamu lipat tu buah apel. Apa jauh buah anggol hitam ni kenya. Nya, tak sakit. Yang kerja baik tak ada apa kaya baru sakit. Anak kita pun aja baju, kurang jaga saja. Putra aja kita jaga kurang sakit. Hai derita, lebih kurang sakit. Waktu sakit abon kamu betul kirim derita, usaha derita. Ilo lu pun berasa sakit abu lagi bal orang ron. Sampai payah belum motor ya rubah ron. Sakit abon usaha derita. Jo kurai. Nyoba kiri-kiri dah ni kan. Atrai kita yang mana nak? Nyoba peng rubis di bengang-bengang. Nyoba peng tamu rumah muka. Nyoba nama peng rubis kah yang ke dia. Bapakat jauh pulai kita nyoba. Honda dia pakat. Honda kau ni ibu boleh kau. Jatuh dia pun dapat jumi. Kita nyoba pakat baju mi. Ini itu kata rubis. Hai lu kau boleh kan baju ju. Ilmu mi dan kopi dingin. Ya, bayi hendak nyupeng kebit di bengang-bengang nyupeng tamam baru umum. Tahu? Ya, tahu. Jadi tahu kenapa? Kita nak diarah orang sakit pernah. Mat orang sakit. Baca As'alullahal azim Rabbal arsyil azim ayas fiyaka. Surah agama, tamat babat talak. Mami urinang be, dah betul tujuh. Nanti murinang astagfirullah kan tujuh go dia belah. Halal lu. Ai betul dah apa ulah en rajinnya hai mina. Nya kamu balik jin kan janji hai mina. Yang di dalam yang mina. Nya be salah kuma yu raja urinang teh mamam. Padahal lu yang merajahnya, be salah dia kejin dulu. Sampai ngomong ham boleh. Cik ham boleh ngaji raja. Yang payah urung cik le.
Bumah kedai bahalo humas. Muhnya kau kaya bumpu cicin. Tiusan bikin bumpu mana? Yang bah humas. Yang mana lagi awaknya kamu ho. Lain cara langkah. Jadi muhnya tu kaya bumpu cicin. Tiusan bikin bumpu mana? Baik bikin yang saya nyumi tema juga. Ada orang di rumah, kamu hiu tanya orang rumah hiu, tahu ke rumah? Ini item lo, kata pegang mak ni sedia mau juga item. Lega bu, mana item tu? Anak kita bu kan, hiu orangnya, hiu bangke di kau tu khem je. Nyan jawab orang sakit, kurang je. Tadi orang cerita, lebih tu kurang. Lebih kurang yang sakit. Jauh terukang, krik dah. InsyaAllah tamah lain. Tamah lain na hai ron bui no. Ana hai. Kotoloyong paduna. Kana berang toloyong. Yang bilenya ko boleh malam tengkuh semua. Yang ku warung gedung dulu yang je gebak. Wali bagungan. Nyole bagungan. Ikut hotel lunja kena baru kena col lantai sa kelawar. Ayah jadi kerja kena col. Abon ron kerja. Almarhum yang minta tu minta berunjang motor. Ini bahabun. Kira nak hai ni no. Ana kena motor tu baju jubah motor bikin maling dah. Anda dah je tu tak pun anjir. Baju. So baju tayo, baju tu riwa habib mu, tayo yang pantah tu. Atau ino hai, tu. Ada jamaah dah belai hana cipnya. Bagian pagi le pos. Hana cip bebetan bag dayo. Yang bini ilong dia so baju jubah. Anu mi molak mang jauh dah lu menduk so baju jubah. So baju jubah. Tei le ko buka ni. Oh nak pergi Allah dia. Kamu anak dia. Kamu jenis mana mi tambah. Jadi kembali kepada Fudil bin Iyad. Terus enam baca Yasin. Kata Ja'far bin Sakit, ada Rasulullah kan dia baca Yasin je. Terus baca Yasin. Ikutlah anak murid kalian. Ya Ustaz, la taqra. Hai Ustaz, main baca kalian. Tahu Fudil bin Iyad. Kemudian ditalqin dikun kalimah apa? Kalimah apa? Kan dikun talqin marabuka kanya iron tu nang aja mabum. Marabuka urung kalau mate yang ka kumah hati ka kumah ya. Marabuka umen kalau mate ya rok benar. Golong kita no. Kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah. Kena tek payu nang mi. Tepayo na kami. Nyoro ni ini baju. Baik dia orang tepayo na dia buat yang mudi tu 10 tu. Tepayo na kami bubuk na. Bubuk. Kalau ke kami landu. Berarti kun kalimah thayyibah. La ilaha illallah. Kalimah thayyibah ke payung pagi. Ura tutung badai buka. Allah hancur darah dalam jantung hati. La ilaha illallah. Kalimah thayyibah bekal tamate. Kalimah thayyibah yang jira keubat. Allah wate Tuhan hajat mati. La ilaha illallah. Kalimah thayyibah pangula zikir. Sayang benci kalimah thayyibah. Allah patah lidah hujan rahmati. Sayang benci kalimah thayyibah. Allah patah lidah hujan rahmati.
Allah, Allahu Allah, Allah, Allahu Allah. Nya. Nyosu ka kena ko guna ngaramirah jamun nasi. Kutan tinggi kun la ilaha illallah. Kisah Pak Puyun. La ilaha illallah. Ya Ustaz la taqra. Inni bari'um minha. Ya wahai Quran baca ya. Long terlepas daripada kalimah taib. Hang tengku. Lan hang tengku. Baba kiraslah anu murian baba kira mati. Hai mati hana imamnya hanya takun mati. Pulang cahit. Baba kiras, baba kiri. Maka baba kiraslah anak murid itu. Sesudah itu anak murid sudah baba kiras. Wow, rumah Fudil bin Ayat. Buat pelahura hanan tubi-tubi lah rumah bundah nama nama doa. Sehingga abang sabuh malam melumpuh. Nikalah Fudil bin Ayat. Seakan-akan anak muridnya tengah ke bahu dalam neraka. Nitayang Fudil bin Ayat. Hai anak murid lon. Gata merupakan satu-satunya murid lon yang cukup alim. Tapi pakan gata terlepas daripada kalimah taib. Pakan gata hana merupakan kalimah taib. Wijawud le murid ganyan. Hai gurai mutua. Lun terlepas daripada kalimah taibahnya karena leboh penyebab. Yang pertama, lunnya adalah namimah. Putra mana namimah? Bahasa Aceh lalat, mirah ruung. Kupu mirah hidung. Lalat mirah ruung. Putra lalang merah rum. Hai kurai. Long galakan long kupaki ko. Long pegah dengan long baro ni kebalikan daripada yang sebenarnya. Kurai bubu ko. Nya na yang perangkapan depan na, dalam dayah pina aja. Dalam dayah na aja ke? Ya, bubrol. Cuman ladung guru ketayon na saringan. Ladung kadupa kai bapa saringan. Kagak dengar laju. Bubrok ko. Jangan lalat merah ru. Pakai urung. Jak kena tiga. Ngeng gede tiga terus ngeng kau yang pakai urung. Yang pertama. Cina. Yang kedua, penyakit balun. Hasad. Dengki. Hai putra dengki. Hai dengki ni bahasa Aceh kan senang kok. Gedanya susah ni senang kok. Senang ni susah. Sabar. Dengki tak cita-cita ni amak yang nak kau berkata. Walaupun hana ada tu dah. Yang di mana-mana anaknya. Ada lampu lagi yang dibancara LED jual rasa. Ada kan gerok bukan yang tibe. Hana memburukan. Itu yang jebut dengan tambah gerok jual rasa. Yang hana ada gerok hana yang pokok tibe je. Yang biasa dalam kampung lagi yang baik kita dayang. Tahu pun di kampung, ija korong muper. Ija korong muper. Nadoh ya korong muper. Hai waktu ija korong muper tarik ile baru pat. Kupia itu kamu naik. Kamu ngomong. Mana mau baru? Tahu lah pegang daya. Pegang bele-bele.
Nyo tengah galo maju ya nak bengi urung kita yo. Yang pai sa urung boleh kau ina. Trai urung tayo bagi una yang dengi fikir saleh. Ya, itu dengi ini nyampe boleh kau saleh saji pana saleh dengi. Jadi pakai kau. Kalau kan ni mak yang nak bago bergadah. Bergadah ni mak yang nak bago. Walaupun henara kita yang biasa dah hadapi dia kita akan tahu tu. Kita tahu kampung. Yang perempuan kata ke bana bacut motor, ke motor le enak Honda yang kamu pikiran tu. Nyoh nak kumahli nunggu yang kamu doyan tak kaki Honda. Tangkang dia nunggu pakai sepatu roda tu. Oh tak jauh sama nangah itu payah tak kayu menan. Pakai menan ini udah hijak lubang kan dia masih sepatu roda. Sebab Allah nang kom dia. Anu kom dia. Idanya bumeng sepeda perempuan sampai berupah dulu kan kita nginang sepeda perempuan. Bang meningkat tu. Oh tak belum tok kairi dulu. Nyan deh. Yang boleh hai kurang mutua. Nah abah piaket balung. Gepegah le tabik. Hai. Han kuleh piaket yang rol deritanya. Apabila si belung tiga rol hanan jet arak keboglah. Sehingga le putil bin le anu murid putil bin ianyo tetap fitum tiga jet arak. Le apa penyebab yang membuat anak murid Fudil bin Iyad hana termasuk ahli la ilaha illallah. Nyoba ya nunggu. Biar. Dan tantangan ke kita yang urung duit adalah hatayu. Tantangan ke urung yang na ilmu adalah dengki. Yang kerja ke ahli urung Tuhan. Cicak wewe iku kululu lalu kita me. Moyo hana tro nak ku dak tungku pi benge. Moyo tungku benge, yo kan tungku lebih dah. Nyo yang pas ingat. Jadi yo pengalamannya Fudil bin Iyad anu murid gaya. Ngan gara-gara lebo sebabnya tu. Anak murid Fudil bin Iyad nyo han termasuk ahli la ilaha illallah. Artinya gaya hana gerpekun kalimah taibah. Cuman kalimah taibahnya kan Allah bisa karena biasa. Bukain yang reti-reti. Ada itu orang penuh mati, iba yang biasa hotel dehan. Lalu orang Kanada, umum kali kurung peluk. Yang mentang budu peng bentai. Tetap orang mentang kemat peng gijil ya. Gelok dia dulu. Karena hotel tinggalnya. Yang kerja dia boleh ya lagi terapal yang mutino tamang golok. Tamang kalut. Yang boleh. Memang mereka kira aku yang paharu. Sebab tantangan ke pulau berat. Ni hanya berat le ni awak berat. Ketertarikan awak berat. Ni padu-padu orang kata yang pegang anjing. Cuma tanya lagi apa pun yang anak pelai jauh lebih. Ni jauh, kalau jauh mutari nampak dulu. Ya, kan? Kau lupa. Ya? Jo, dukulung le awak lumbalik, rencana yo lumbalik bala je. Sebab no, matinya mulut bau le di. Lompi hanya long kubah le di. Dua boh tempat, mudi oleh di. Jadi, lu rasa nyo kaji nyo san mari-mari tu taham nyo ngarol, mio hana puas, lu lake mah. Kemudian tiga tri lu ingatkan, mari kita memandung lu kita jaga marwah mudiyo. Dijaga marwah mudiyo. Mudah-mudahan tempat kita aman, bakti utama jaya ben belah belum macam doang. Boleh, pula jauh habis tu minau. Nó tiếng ngọt đặt than này tiếng ngọt này cũng được tiếng bây giờ nó được tôi chơi đùa
luan-luan leuh dilawun tu baru. Hah? Apa? Nah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأستاذنا ولجدنا ولجداتنا ولعمنا ولعماتنا ولمن له حق علينا ولمن أحبنا وأحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجمع الناس على حزبنا وجمعيتنا بالمحبة والألفة واجعل أحزابنا غالبين غير مغلوبين بقدرتك ونصرك يا أرحم الراحمين اللهم آمنا في أوطاننا ودمر من أرادنا بسوء اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ساكنة معمورة وسلمها من أيدي الفجار وسلمها من المفسدين وسلمها من البلاء والقحط والزلازل والفتن ونقص من الأموال والثمرات اللهم آمنا في أوطاننا ودمر من أرادنا بسوء اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ساكنة معمورة وسلمها من أيدي الفجار والمفسدين وسلمها من البلاء والقحط والزلازل والفتن ونقص من الأموال والثمرات اللهم آمنا في أوطاننا ودمر من أرادنا بسوء اللهم اجعل بلدتنا بلدة طيبة ساكنة معمورة وسلمها من أيدي الفجار والمفسدين وسلمها من البلاء والقحط والزلزال والفتن ونقص من الأموال والثمرات اللهم اجعل أئمتنا أئمة المهتدين وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم المبتدعين اللهم انصرنا على القوم المشركين والمنافقين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين والمفسدين اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ولا تبلغهم الأمل إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الوهابيين اللهم انصرنا على القوم المشركين والمنافقين اللهم انصرنا على القوم الفاسقين والمفسدين اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ولا تبلغهم الأمل إنك على كل شيء قدير اللهم انصرنا على القوم الكافرين اللهم انصرنا على القوم الوهابيين اللهم انصرنا على القوم المنافقين والفاسقين والمفسدين اللهم انصرنا على القوم الجاهدين والظالمين والحاسدين اللهم فرق جمعهم وزلزل أقدامهم ولا تبلغهم الأمل إنك على كل شيء قدير اللهم يا من نوره في سره وسره في خلقه احفظنا يا الله من أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين والشياطين كما حفظت روحا في الجسد إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك ونستودعك أدياننا وإيماننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا
لنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك ودوارك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم طول عمرنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وزين أخلاقنا وحسن أعمالنا وحسن مقاصدنا وبلغ مرادنا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم اختم أجلنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا يا الله بسوء الخاتمة. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قول لا إله إلا الله. اللهم أحينا بالإيمان وأمسنا بالإيمان احشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا تقبل منا دعانا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب